Gatho muno ni undu wa gucoka Samido ni akorwo akiaria thutha wake gwithara kuma guku bururi-ini na guthie bururi uria wa UK. Ndumiriri ya Samido iria akorwo arekereria mutambo-ini wake wa Facebook yatiga a Kenya makiria fans ake na miario mingi muno. Samido ndanonekana tatariria maundu macio one on one, but kuhitukira caption ino fans ake ni monekana gwitikia ati Samido ni kumatariria aramatariria kire kirathie na mbere makiria muturire-ini uyu wake wa wira wa oforithi. Samido akorwo akihurwo mbica beside this police vehicle kuria UK na akorwo agikia caption iria yatuma fans ake makorwo magitikia Samido ni kumatariria aramatariria kira kirathie na mbere, akiuga when injustice becomes law, resistance becomes duty. Ndumiriri onekana gukua a lot of meaning kuri fans a Samido tondu aingi ao ni makorwo makiaraniria nake on the comment section na maretikia ati Samido's post yoka tondu he has made a decision ya kwaga guthie na mbere na wira uyu wake wa oforithi. Uyu akiandika looks like this guy is no longer interested in being a Funde, na uyu akiandika na kuga is he contemplating resigning, sema one term. Ndeto-ini ingi wa Kiruba ni onekana gucokaniria miario na mubunge mutumia Betty Maina wa kuria Murang'a thutha wa mubunge ucio kwira wa Kiruba hamwe na Chef Gathemba na Stacy wa Digital ni agukorwo akimathitanga na gitumi ni undu wa atatu acio gutariria muingi gitumi kia Betty kuheana mboco kuria kaunti ya Murang'a. Betty augite agukorwo agitwara aya igoti na mahingurire thitango no wa Kiruba ni undu wa gukorwo ni arataukwo ni ndeto ici na gwitikia ari na uma wa ndeto ciothe cikigie mboco ici mubunge uyu araheana kuria Murang'a. Akorwo akira mubunge Betty Maina come baby come wendaretigira na akorwo akiri ready gukorwo agitwarithania nake igoti-ini. Ndeto riu ironekana kuhingura rumena rwa miario gatagati wa Honorable Betty Maina na muthoni wa Kiruba. Neno ni miario ya Betty Maina iria itumite gwakane muno. Tukwenda kumurehera mboco no ni tuiguire ciaca mbio citirahia tugatutikamurehera twacoka tukwenda kumurehera